Arurungani aya ni a thoko ya mutu wa ng'ombe na kira kimarakaritie ni barabara iria igereire thoko-ini yo kwa gwikirwo bumps ona thutha wao gutura mahuraga riboti kwi ruhonge rwa barabara bururi-ini Kenha. Na tujui ni kwa nini Kena kutoka Thika mpaka Ngariza hapa tu ndio waliskip eneo ya kilomita 22 kutoka Ndalani kwenda Mwanya. Ngari iria cikugereria kuhuthira barabara itinahota kuhetuka tondu arurungani acio ni mekuhingite barabara na mathigi. Sami Muthui umwe wa arurungani aya ni ataririe uria megwika wona thirikari yaga kuoya ikinya. Ikikosa kutuwekea bumps mpaka wakati tutakuja kutulia, kila Tuesday tutakutana hapa. Kila Tuesday maandamano itakuwa. Borithi a Kenya Defence Force aria mekuhuthagira barabara iyo niyo mahurunjire mururungano uyu na atwarithia a ngari mahota gucokerera thabari ciao. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Simon Macharia wa Wangui.